sam 30 godina u BIP-u, počeo sam kao inženjer u pogonu, završio kao tehnički direktor. 2002. godine sam uzeo papire iz BIP-a. Zašto? Zato što sam radio nadzor nad nemačkim projektima kada se radila najmodernija pivara na Balkanu, ona koju je kompanija Rodić prodala Heinekenu. Znači Amstel, Heineken, Zaječarsko pivo, Weifert nekad dok se proizvodio, MB, sve su se radili u pivari koje je na uglu Novosadskog i Temerinskog puta. To je zaista najmodernija pivara na Balkanu. Ja sam imao tu sreću da ljudi dođu do mene. Ja moram da priznam, zahvaljujući tom projektu, bez obzira na ono moje prethodno znanje, to se dešavalo, znači, 99. 2000. 2001. 2002. godine. Puno sam ja i kroz taj projekat naučio. Što god više dolazim do podataka, sve više vidim koliko malo znam. Pivo je jedna strašna magija. Što god više naučiš, vidiš koliko ti treba još da dođeš do svog cilja. I ja sam presečan što sam davne 72. godine došao u BIP kao mladi inženjer sa 20 i koliko godina, 28 godina staža i počeo da učim to što se zove magija piva. Od čega se pravi pivo? Pivo se pravi, kao što ćete vi na etiketama industrijskih pivara pročitati, znači slad, melj, ječam, voda. Varijacija na temu, pogotovo u pivima koje su sa ovog područja, kao što je Apatinsko, BIP, Jagodina, Vršac, u zavisnosti koja kako pivara, kao surogat, znači ono što je zamena slad, koristili su kukuruz, to se zove krupica, znači proizvod kukuruza koji se zove krupica i celuloza se skloni, pa džabe da ne opterećuje celuloza kao takva, u tehnološkom postupku proizvodnje piva ne može da se dovede do niskih jedinjenja, samo smeta proces. A ima i nekih ulja koje štete kvalitetu pene. I ječam. Ječam je najprirodnija zamena za slad, ali tu mora se doda još industrijski proizvodan enzim, zato što ako se ne doda, tokom filtracije piva, kada se radi bistro pivo, dolazi do ukrivanja filtera, reći ću vam posle koja su to jedinjenja koja to čini. Šta je slad? Najkraća definicija. Slad je veštački skrivao ječam, osnovna sirovina za proizvodnju piva, viskija, vina, ženevra, ćete i džinevar. Reći ću vam posle šta je džinevar, ja mislim da možda se neko sitra sa tim terminom, a možda vodka i tako dalje i tako dalje. Postoje sladovi koji se koriste u konditorskoj industriji, naprimjer čokoladni slad. Mesto kakaovca, tačno se zna koliko može se dodati tog čokoladnog slada. Ovo je čokoladni slad što imaju u programu kod njih. To je samo jedna vrsta koja je za pivo, a to nije isti slad koji ide u konditorskoj industriji i tako dalje. E sad, gde se proizvodi slad? Slad se naravno proizvodi u fabrikama koje se zovu sladarama. U Srbiji, ako uzmemo i Kosovo, postoje su u Peći jedna sladara, 20.000 tona, u Krajišniku 10.000 tona, u BIP-u u Čačku 50.000 tona, u BIP-u na Mostaru 6.000 tona i Bačka Palanka 50.000 tona. To su proizvodni kapaciteti tih fabrika koje proizvode, znači, slad. Šta je osnovni problem svih tih sladara u Srbiji bio? Naši seljaci s pravom guraju više đubriva koje sadrži azot u zemlji da bi dobili veći plod. Taj azot biljka koristi i u zrnu ječma se nađe više azota nego što pivarcima treba. Pravi pivarski ječam ne sme da ima veći sadržaj proteina od 11%. Sve što je preko toga, pazite, napravit će se od toga slad, ali tehnolozi moraju i poslije da ulože neke naknadne napore u tokom proizvodnje da bi to sklonili, da ne bi im se
remetila koloidna stabilnost piva. Molim vas, pitajte me šta je to posle koloidna stabilnost piva. Pogotovo kada se traži da pivo ima sadržaj godinu, dve i tako dalje. Pogotovo su drastični uslovi za pivo koje ide u limenke. Sladovi koji su proizvedeni, napример, u Francuskoj, u Nemačkoj, Kanadi, Americi, obzirom da države imaju snagu da dobro iskreditiraju i isprate proizvođače ječma, nivo proteina u ječmu koji se koristi za slad, to je mahom dvoredi ječam, da razlikujemo šestoredi koji je mahom za stočnu ishranu, jer stoci treba više proteina, meso, proteini, pa prema šestoredi ječam gro ide, znači, za proizvodnju stočne hrane. Ali kod nas, kad ga nije bilo, naravno sladale su koristile taj šestoredi ječam, a onda su tehnolozi po pivarama imali probleme i oni su rešavali onako kako su treba se to reši. Slad koji je dobar, osnovni parametar koji ćete pročitati, kaže, ima jedna metoda koja se zove kongresna sladovina i znači ta sladovina je tekućina koja se dobije od tog slada, ona mora se ošećeri po tom metodom za 15 minuta. Molim vas, to nemojte da vas zavara kada budete radili kod kuće pivo, da ošećerenje je gotovo za 15 minuta. Ne, to je samo jedan pouzdan podatak da ste kupili dobar slad. Inače ćete kod analize koje Bačka Palanka izbacuje naći ponekad 20-25. To znači da je nešto lošije razgrađen slad i da tokom proizvodnje onaj koji zna šta treba da radi, on će uraditi to što treba da uradi. Da ne pričam o tome da za svaki tip piva postoji poseban slad. Znači, za lager tip piva ima nekoliko sorta slada. Polski, bohemijan i tako dalje i tako dalje. Minhenski tip slada za minhensko pivo. Bečki tip slada za bečki tip piva. Za piva koje se rade na engleskom podkontinentu, ale-ove, portere, barley wine, Indian pale, čega sve nema. Kada se rade neka specijalna piva tipa AB ili Trapist, to su ta manastirska piva u našem prevodu, što bi rekli, tu, pored svetog slada, idu i druge specijalne vrste slada, tipa karamelnog slada, pšenični slad. Sad mogu da vam kažem, kad su u pitanju najklasičniji sladovi od pšenice, znači svetli slad, karamelni slad, slad za bojanje. Da kažem, 3 osnovne grupe. Kod karamelnog slada imate čitav spektar prema boji koji nosi karamelni slad, šta hoćete s njim da postignete. Kada su u pitanju sladovi za bojanje, takođe ima čitava lepeza tih različitih sladova i zato sam vam rekao, kad naletite, dao sam im vizit kartu, ne znam šta imate kod kuće, savet je besplatan, meni je zadovoljstvo što ću upoznati ljude koji su zadojeni da naprave svoje dobro pivo. A meni će biti izuzetna čast ako mogu nešto da pomogu. Ovo radim iz kulta koji se zove pivo. Zadovoljstvo da ću upoznati neke mlade ljude koji su, evo, ti koji hoće da naprave nešto za svoju dušu i za prijatelje. I onda će se setiti, aj čekaj bre, bio neki Vasa koji nam je rado pomagao, daj da ga zovnemo da nam proba pivo. To je moja zarada pod znakom navoda. Jasan sam, jel da? Sad, hmelj. Hmelj je začinska biljka. To je višegodišnja biljka. Samo da u 2-3 rečenice. I mi smo imali na području oko Bačkog Petrovca, Kulpinga, gde su Slovaci odličnu sortu koja se zvala Bačka. To je prenesena sorta Saaz, najbolja aromatska sorta koja postoji na svetu. U Evropi zna se gde se proizvodi, sama oblast, samo ime vam govori gde je. Poljaci su veoma uspeli i imaju
okolini Ljubina, ja mislim, tako se zove taj poljski grad, hoće sve da popamti, istu tu aromatsku sortu i mi smo bili mnogo poznati o tome, dok kako nam je zemlja siromašila, tako je ta sorta sve gubila više od kvaliteta. Zašto? Ja ne znam da ste videli vi hmeljarnu. Hmelj je biljka koja ima svoj koren i raste loza, gore postoji konstrukcija dok on dođe gore, onda se širi, a šišarkice koje su ovako tolike, one se koriste, ne lišće, ne grana, nego samo ta šišarka. Te šišarkice vise i onda postoje, naravno, ručna berba, najmanje oštećuje lozu hmelja i biljka duži izdrži. Kako je industrija učinila svoje, postoji mašinski način branja hmelja, ali to mašinsko branje hmelja mnogo više oštećuje biljku hmelja i dolazi do degeneracije biljke. Tako da kvalitet i prinos je sve manji. I zato se treba češće raditi novi zasad. Ajmo sad o samom hmelju. Znači, postoje gorke sorte i aromatske sorte. Kod gorke sorte razvijena je, svuda su selekcionari, pa i u hmelju. Sorte koje su takozvane ono što u hmelju daje gorčinu su neke alfa kiseline. Udarna količina gorkih gorčine potiče od alfa kiselina. Manje od beta, a od gama te kiselina koja se nalazi u hmelju, to nisu kiseline u onom smislu koje mi, kad kažemo kiselina sumporna, azotna, to nema veze s tim, nego tako su i naučnici nazvali. Sada,